Pemirsa penglimbak kasus positif COVID-19 ring Bali, ring Galahi Mangkin sampun kekantenang nedunang. Kapiang wenten malih pewawahan kasus sampun libur lebaran puniki. Yadiastun sapunika rencana indik pemungkahan pariwisata Bali antuk internasional kantun nyantosang putusan pusat. Dinas Pariwisata Provinsi Bali Ibu Dastawa Mausang sektor pariwisata Bali janten mempengabdi pisan mangde kasus COVID-19 side digelis matilar. Paiketan dane dahat nyangero pemargi inucap santukan pikolehan Bali ringgalah ungkuran sampun dahat tedun. Nanging tatkala Mausang indik penglimbak kasus sesampun lebaran puniki Putu Astawa Mausang malarapan panureksan ring genah ngeranjing Bali, paiketan dane mempengabdi wilangan kasus positif COVID-19 side ketambakin. Manut Dane, pemerintah sampun usaha pini becek antuk nepasin kahanan kawan inucap. Nganenen indik pemungkahan pariwisata Bali, ring bulan Juni utawi Juli sana jagirau, pemekas majang wisatawan internasional Astawa Mausang kewijakan inucap anut ring putusan saking pusat. Nanging ring galai mangkin, paiketan Dane sampun ngelaksanayang makudang-kudang upaya menekadi nelebang becik pemargin protokol kesehatan antuk ngicinin sertifikat CHSE majeng hotel, restoran, saha genah wisata antuk ring galah pungkuran side kalimbakan malih. Lianan punika usaha sanetiosan talar sampun kot sayang luire antuk ngewentuk zona hijau vaksinasi madalang makudang-kudang aturan surat edaran wiadin pergub sanidahat nyokong kantos simulasi ring bandara. Pemargin inucap pelaksanaan antuk nabdabin yening pariwisata Bali sampun kawungkah majeng wisatawan internasional tur mata tujuan ngewangun rasa percaya wisatawan. Kawahin taler Bali kantun nyantosang seselah saking bagalianan. Paiketan dane mempengabdi Bali side digelis ngelaksanayang uji coba pemungkah pariwisata sareng panegara sane madui resiko rendah. Widya Stuti Binis Bali